Epenyiba tibia do pe ka adugbo kwakle epegumenya jo kenyimye no bi Peter na te agboye me yi agbele ne mi le epegbeme ne mi agrenya jo ma World Health Organization na me ka wo edi ko globe novi ka mu monkeypox do lele ikene kutese yi ikene gare hema gudu awonye akpewe adanso le dukobla andrevo atomere hema gudu kala World Health Organization to panya noa wonya mere iko jagba iko awo wona dai iko de kono be global health emergency ikafie be le duye pa kwaje ehie bo wota pata boku de la mesenya unti ela be ehie bo awe ikafie bo de jinsi do le tse yi ikenya Marburg virus da ehie na ta kuma be watan ava eji kanye chode jinsi ba wotin cho Marburg virus ko de le tse yi ikenya kokoto alo ikino do fiefo le hema godo titrinye ba ava amayi boni gbati tuko ne maka ayede je tuko ado mele hema godo kala World Health Organization la message poto opye penya mele hema godo a wode ko blobe ne alan kula ne podo nti le tukobla andrevo aton le ikem novi akpowe adon so ye le dore le kuchichi ya akpobe do katan de la message poto opon le tuma menyami ke elle afolem alo menyami ke adevi ade kana tukoyo kana gba de yo ano ayika yo awon komo ko kude dorelenti happy yo anya te fayi kana yo alle akwachi kama ikenya ngono la gande World Health Organization le amayi boni bati to koma ikenya doctor apoto traders ahun na gariba anya me ikade ko global na alan club do katanti akwe benovi ko bu pagbe le World Health Organization to pen lady ma onye no bi o ma aton ikele diviela ejire ji ko wi de bla eton kala wana ya ma wode je siba na alan kuda health emergency na makan coronavirus pandemic na galan kuda ale ka wo ade polio do leda he anya do le tete etole ka na ekpe plus suba wanya wa ma ene ka na alan kuma la message bodo plus watan awo afore de le emuti kala radio pa kwaja World Health Organization wodi ko global na pa do le tete ya la otin ka nti la akpere ka ala fa ashige club la aton lo po mama yikenya 1950s moment kala wana ya ma de sibe kana tuko ha onye tuko are kala la guma kom le magbe barasi malaika mo le tuko me viado le madime ka do le tete ala bla ton vo andre le gana tuko me kana mi acho la World Health Organization to panya bone mi kan mi ano gagamda sukuda da fama ki la gana tukoma ijo de je ko chame kenya ngono la gana administrative podo pe kenya Ghana Education Service professor upoku amanko nya me kadi ko global kuna jicho ikana adulan ku bi mojiba yola asotro wom le free sina high school da yuntia ne panya mo elemo kala pato panya noa adam ba american musala bawo atro asle ne perdo ntia ko ne tukulana na ado dan kwa ko fa do ba plus do pay kana ele agbala soronya oje ko ikene Ministry of Education la so pia me kanjidri je siba la tukulana kufa do penya pakpajia laika mawronu pom na yuha sukubio laika mawadu apa upasa la hunutoma anya mereka ebia kocho sukubio na maka ebia kocho jila viji kola pakpala kana tuko gobe yumola klalo ba you atanga tro atile free senior high school da 190 IMF do pia ha mo ola klalo ba you atefle na padu do wana o maka pato eji ko de ko global na alam kuret ko wana o malaika me ko sele pa ko me plowi andrama Ghana Education Service do plo ja wa yiko number ye pata mo do nwi kana la yesina to ko pa choma ena nwi ka eti evame nwi ka to plan na ado dan ko kufu ado eji ko de me be le prisona high school ya ma ena nwi ka mo pombe wanye accessible na maka equitable ga quality ga be no bi wa ko go mo na school de me le apa donyo wo pakpaji ara le ko de via watema eji ni na maka le ka wa anno achoro to ke man na perudu wote eji le Ghana tukome godoka apoto Dr. Albert tuamo mama ya na ikande kakareji yika oku anyata be na alen kuda IMF to panya noa
wole klalo ike wo akpele gana du konti ike fiebe le dudu kata mela yo aja ba ike yo akpele du konti plus wo podo wa ne wa ten ayi de eji ike le Free State High School de penya e menemi la ike me mia anno do pa ike ne la balance je ko ike Ministry of Education o ya mere ike ola de na goblombe do pa gado ike o je bo amandu le suko me la ike me gojo gojo etu gana ga alo inflation wana ole wo nya mi ike na namba do pa gado o mo la klalo be yo acho agba ko ile suko ka pa to e demebe ne elen kule no nti adon pe gade wole klalo be ya chondu akwa ika ke ne be yo ahafie no le jinu ebejinu etomegbala ne ne pe wana ene ni ika atpeko ne maka ha o ma ko vidare kale o pe do ika wo mo le jiu ka amerika nya ko secret nya amerika di ko global yo na gbara sia de wo be yo atenga wonu ne pe dodo no le Ghana to come ka je se inflation na le Ghana to come le jinu adie me le pa ba ga mi bla ever for ever ya ma ele bla for shege mama enyi ka dungo ya anya ni ka achola bla avo andre le jinu atoma ika wodun ne pete pe fifie kaya pon ko la gai mo daga mi achone panya achole agbere ja ko seru yenye eke enye Peter nate agwe me ye nya jo pene me de sari ika mi pomira le mi ape ajogo nu pomo wona wochi